نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi yari na kita niyuha limang kabahagian sin Suratun Nazi'at. In lima bay pangadyan na to, doon amin nawangkil, doon labay rin hapangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sila nagsisirik kula Makkah manay mga Quraysh in biyangkil doon haon in pagpapanjari niya halangit iban si pagpapanjari ha manusia doon hayaon in ini katantan pagpatumtum lapay kita niyo katantan hasupaya kawa na tuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapaingat kato taniyo sin ing katantan daing kaniyayan nikmat daing ha Allah subhanahu wa ta'ala in subay sadya kita niyo manganal iwan subay sadya kita niyo tumayma uno-uno imbiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala karena ing katan piyapanjari niya mapuas daing kato taniyo manusia inyang katantan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in wayroon makakaos magpaon kaniya kanain pagbangkil doon na inisin ini langit iwan sin lupa amoy in ini titimbang-timbang bihan inya to katantan nagbabatok indayng hataas iwan sin dayng hababa in Jumat tuyad to katantan nikmat daing Allah subhanahu wa ta'ala mahasil sing kita ni manusia daing diha babaw sin gumi ini. In nakawin long tanasabot ta kay napusan sin ayat hamin himundong kita niyo parman sin Allah subhanahu wa ta'ala akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini lang ta ubos biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala roon yung pagpapanjari sin langit iwan sin lupa sarta in kakukunahan sin manusia biyutang hataas sin langit ini naawon na indom iwan sin adlaw sarta sin ini sahaya amuin piyapakay na to kakunahan na to hakabuhi na to halaw man sin ini gumi ini tiap-tiap adlaw damikyan patigid lumun sindum hasupaya makhali-hali kita marayaw doon hayaon in ini gumilong sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in hiklad niya kato taniyo hasupaya ini marayaw in pagpanaw-panaw na to bukod sa jakita niyo sambil sing katantan panghiyanom doonhan marayaw in butang niya tumubo daing haamin lupa pianaukan sin Allah subhanahu wa ta'ala tubig sibo da tubig daing hataas iban tubod daing hababa bihan amon yung biyayta diha ayat ini akhraja minha ma'aha wa mar'aha doon haon amon piyakwa sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya in tubig daing haamin laum sin ini gumiyaon na sarta doonhan nag-anod long niya in mga kasapa-sapaan doon hayaon daing haamin pag-anod na yadto tumubo na in ini panghiyanom katantan sibo da panghiyanom kakunahan sing kita ipagkakunahan pakayon ha uno-uno na
parkala kawayan na to hinangon atawa tumbu-tumbuhan amuin kahampitan na to dahil doon haon yung mga bunga niya na insambatan in taas langit iwan sin dahil hindi humini nagbabatok karena in mga panghianong mini kakunahan na to yung bunga di siya magbunga bang mayroon suka di siya magbunga bang mayroon ulan bang mayroon tubig na ininikataan yaon na biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kapamintangan sing kita niyo katantan in subay sadya hikatukbal na tuin pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, in gumilong sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in biutangan niya pangka supaya di siya maghibal, majadyo bihan, marayong pagpanaw-panaw sing kita niyo. Na, inyang katantan, amin bunga sing katan siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, halaw man silangit iwan sing gumiini, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala mata'al lakum wa li'an'amikum. Ini katan, ipag-inom makan sing kita niyo katantan, iwan na si mga amuyin mga hayop na to, kakukunahan na to bihan. In sila, nakakunahan day sab sila mga buhianan na supaya dumayaw ini pagsulig nila bihan, na inyad to katantan, pag-ubos kita niyo rin mamakay kanila. Kita niyo in kumaun sin unod nila, kita niyo in magpakay sinamuin ini yaon katantan pagluanan na to si mga uno-uno na mabugat, pag ini dahan na to bihan, damikyan sakatan na to in mga yaon katantan. Na ini pagpatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan dabihan, inamuin ini pagparakag, pagpalayam sin Allah subhanahu wa ta'ala hamano siya, dumatong dain waktu, amuin tighanon na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pakaradyaang katan. Amunin palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّجَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Beta dunay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala parmannya فإذا جاءت الطامة الكبرى. Imbiyata dunay ni bang dumatong na in adlaw kiyamat. Amoy in sa laggo-laggo jumaturon halaw man yan, amin tighanon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini pagwaon doonhan, ing katantan, sa sigpit-sigpit pakaradyaan jumatu, doon hayaon, biya na sinamin liyabayan, biya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga sila nagkukupur, doonhan, naamoy hindi nila nakasandalan in ginawaran nila, simbuka nila, sin pakaradyaan bang siya jumatu, waktu yan, labi luba na tuod in jantong nila, amundi na longta ini nila mapupu bihan ini ginhawabaran nila, bang jumatuin namin ini pakaradyaan yaon. Naroon hay nibiyay takato tanyo, sin Ibnu Abbas, in pagyanon adlaw kiamat jumatuyan, dumatong yan, amin mapun na ingkatantan kabubukaan doon halaw man yan. Hati niya tighanon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta doon hayaon long niya, amunayin adlaw, yatadhakkarul insanu ma sa'a. Katumtuman na si mano siya katantan in pakaradyaan liyawayan niya. Da hindi hadun niya ini. Mangi marayaw kakitaan niya naroon hawakto yan. Ini kita niyo katantan, bariman iban sing kapir dunhan, uno-uno na hinang kakahinang na to di halam sin ini gumi ini doon hawakto yan, kakitaan na to naroon hayaon, ipakita na sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sarta biyata doon haon long niya, waburrijatil jahimu limayara. Sarta doon hayaon katantan, in pakitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin narka jahannam sabab inyaon palahilod na sintuhan na to Rabbul Alamin
kakitaan na si manusia amoy iyon long ta sa mata-mata. Ia alop-alop nila katantan in amuin ini narka jahannam yaon. Iban na sin ini lablab sing kayo halaw man niya. Iban sing katantan amuin long ta datunganan si mga sila amuin simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala ha waktu yan. Na amuyan to. Na doon ini biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiw-siw lang niya inamuin nakalando na in biya mga kaunuhan nila kajilaka nila riha babaw sing gumini amo na mga tao biya na piyang hiningod sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot dunhan in kahalan hi Firaun damik yan day sa dunhaon biyanding day sa madto pa amuin kahalan sin Firaun hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin kapisukuan long ta ini panghinang-hinang bihan sin Quraish doon piyag nakuraan sin amin Firaun si ha ummat hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain hi Amr ibn Hisham ya Abu Jahal na doon hayan beta doon ini amin nakalando na lang niya in pagmaksiyat niya panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala nakalando na in pagmaksiyat nakalando na in pagkupor amin nakaliw na rengahad pagkamano siya in kakahinang nila na doon haon lang niya amuin wa athara al hayata dunya amuin pini nila riha dunya ini in dunya karna sin dunya bukon ini yurul nila long ta in kabayan sin Allah ta'ala ipapapi kanila amuin long ta hangkan umug hadunya pasalan sin adlaw akhirat na in sila amuyaon na doon haon long niya min nagbakka sa kabuhi nilang katantan doon haamuin ini pini nila nagdul sin napso nila iya ka din kabayaan niya katantan sarta amun yuurul na hihinang inhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon hay ni indatunganan nila amunain kita nila yadto piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala fa innal jahima hiyal ma'wa na amunain narka jahim long tain amuin datunganan nila karena in sila yan amuin nakalando na in ini kapisukuan hinang nila rin di hababawsin gumi ini amuin di sila long ta makarihil biya mga pagpatiag hangan pagkamanusya buat malingkan ang kabayaan nila pisuko imanusya ha lauman nila wihan sila magbaya katantan sambil sin kabuhi iban sing kabuhianan si manusya yato gigipit nila in manusya pagkahinila na ini ni katantan sulang hapang hindo sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala adapun in kabayaan sin Allah ta'ala amuin masannang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtutulong tabang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin wayroon lang taroon kapisukuan jumatuhan tara si manusya iban si manusya subay aunon in pag tulong tabang doon hayan sabab in Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pag-ug niya singkatan nikmat niya dirihila manusya din dihalaw man sing gumi ini sibo rin kafir iban si muslim amin siyo-siyoin matuyo lumawag long ta kabaakan niya hadyain nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala mapakay niya ha kabuhi niya. Naamuyad tulong tain, biyeta doon hayaon, in datunganan sim mga sila ini, amunain siksa halawon sin narka jahannam, amin yaon nila nakikita-kita lang ta, tiya tandaw-tandaw, piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ha waktu yan. Na doon hayaon, sumunod biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya, paamma man khafa maqama rabbih. Na ang paraisablong ni mga sila, amin, nagmamabuka sila, at ini nagahali sila, sin mga pakaradyaan, jumato kanila bihan. Amuin, ini, yaon, halaw man sin, ini panganal nila bihan, iaayaran nila, in amuin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala.
amoy kawasa gaus sin Allah subhanahu wa ta'ala kataan sin pakarajaan kikita nila halaw man sing gumini wayron makakaus mano siya magpaon Allah subhanahu wa ta'ala sa biyadto yahal kaan sab sin mga sila ini amo na mga sila na laungta di mabaya ti matangkis sila sing katantan amoy kawayan sin Allah ta'ala tangkisan di hipapahinang nain sila yaon kata nagaayad sing ginawabaran nila. Damikyan, doon hayaon amuin mabuga sila laungta, makaliwalakad dahing haamuin ini kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yaon doon haonin amuin pag-ayad, yaon doon haonin ini laungta kabuga sin susungon, di mabaya siya malupasin waktu niya rin dia dunya ini, piyagtutuyuan niya hinang, doon hayaon, bukon sadya amuin buka long tabihan, hibisara, sumagawa, doon haong kakitaan mo ang gauta nila, ini, hisujud impito ang gauta umalup patuhan Rabbul Alamin. Hibugsuin katantan ginhawawaran bihan, ini, sarta paghuat-huat deng Allah subhanahu wa ta'ala, sin kasannangan haadlaw ganakana. Nahabihad tulong ta, amo na yung mga sila ini. Amo yung biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala runaon, wanahan nafsa anil hawa. Amo na yung mga sila, iyagpangan nila, yung ginhawawaran nila, bihan. Haamuin makahinang, laungta sinamuin, ini, kabayaan sin, jasad si manusia. Bihan, sabab manusia ini, namataki sila, haamuin, ini katantan, piyagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Sabab labi-labi na roon hayaon, bang sila nakasud, habihad tuin pangannal nila, na biya nila rasin iukabin, lawang pa ginhawabaran nila in iblis, iwan sin anakapo niya, doon haon, amunin, mabiya na si mga sila amuin, abutan na sa jasing kamatay, di misan makatawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nampay mga sila ini, amuin, diaog nila ginhawabaran nila. Sabab biya na sinaki, pagbalik-balikan na mo, kuntara na to umulambok, ginhawabaran na to. Sabab kita ni maghinang si marayaw, iban sin mangi, na gugo sin hinang niya, tumangi marayaw muy katantan patao naghinang. Bihad to yan. Na, asabab yan to, mga silalong niya, amuin, iagpangan nila ginhawabaran nila, himinang sinamin hinang, wayrong kapus pa iddahan, hati niya, di magmumpaat kanila dunya akhirat, amo yaon, na doon hayaon longta, sila yaon, di sila makahinang sin, maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di sila makahinang sin, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring ha aming pagpupo nila sin, ginhawabaran nila. Sabab doon hayaon, maraog nila bihan, amin hawa napso nila, doon ha amin himinang sin pakaradyaan hikapag maksiyat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nauning gugusin hinang nila roon ha waktu yan. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Na mga sila ini, datungan nila amo na surga. Tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha mga sila amuin longta sandal singkatan kaiibukan sing ginawaran nila karena inyaon pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin tuyuan nila hinangon misan daroon makananam sila kasigpitan hakar na inyaon piang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab nabiya na sinagi indunya ini inyan katantan biyayta ha hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dunya ini laung niya ini amunain jil laung sin kwanta hati niya jil sin mga bariman may ta di jil sabab aun kanapsuhan sing ginawawaran di mo mahinang nabiya da kaw sin laung jil amun di kaw makahinang sin kabayaan mo hinangon sabab may ta jajakahan kaw sin ini magjajaka halawm sin jil yaon di kaw makahinang mareho pa sa nin tao halawm sin jil lang sinyari halawm sin unin ha guwa ini sabab hindi to na di na makalanggal sara sabab on magjajaka
Nampay riha ini diurulan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala hadunya ini. Amuin manjari kau sumulang pa Allah ta'ala, manjari kau makada kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wat malaingkan in go sin hinang tayad to magbing dakato mga palanggungan ha agama Islam. Na doon hayaon long ta madawhat nila in surga amo na yung pagyanon long niya darun naim. Amo na ini lugal long ta ini hipo sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtataka mga tao amoy ini makabutang doon ini laum sin surga yan. Sa wabuhay roon lugal dugaing datunganan sin sila buat malaingkan amunain pagyanon darun naim ini nikmat na sadya in katantan. Nikmat way roon halawm niya imbukon nikmat. Biha. Daing hahangin niya nikmat da. Daing hapag napas mo nikmat da. Daing hapag kaon pag inom katantan halawman niyon katan nikmat. Daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in tutong basan ha mga tao nagsandal diha ini babawsin gumi ini. Na ini dunya ini lang ta nabiyabay ta kato sugpat simbiyay ta takaina in dunya ini sulga sim mga tao nagkukupuro. Sabab may ta, in sila hangkan iyan sulga doon haon sabab karulan nila na napso nila katantan kabayaan nila hinangon doon. Kaya sumagawa inyan katan, liulukis katantan ha, katas amuin siyusulat, wayroon lang ta makapuklas din doon hayan buat malaingkan in katantan kaya susulat, manahut maaslag din nga mga hinang, sibo dahidang marayaw iban simmangi, in katantan nakalukis, maabot in waktu yadto, bang jumato na lang ta in pag, inihisab, na doon hayan mga katawtay manghuran, tiap-tiap mano siya in mag, ini, hisab simbaran niya muna. Sa may ta, kikita-kita niya na inamo in record na kabutang doon. Di siya makapailuroonhan sabab in katantan na kabutang doon, biyabay ta siya. Bang uno adlaw, jimato. Sarta lisag pila jimato. Sarta uno intamungon mo si usulog mo hawak to yan. Impantalon mo bang pantalon. Intaumpa mo bang taumpa. Uno-uno na impia pakay mo hawak to yan. Kikita mo in luparagbus mo. In umul-umul mo hawak to kau himinang sin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biha. Na inyad to katantan damit yan da isab in mga sila tausul ka. Kakitaan nila na amuin kakahinang nila hakarayawan amin tiyong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kasan ng anday nga mga nikmat niya na inyaon katantan halawng kug iban kuyag in mga sila sabab na amuin iaayaran nila in ginawabaran nila amuin doon hayaon sila in nakapagbaya sing ginawabaran nila amuin di nila karulan ha amuin ini siyusukat sin ginhawabaran nila. At in pag-ianon napsulunan, ginhawabaran sin manusia. Na doon hayaon, lang ta, amunain, datunganan nila roon haning kasanangan katantan, amuin, di magkatimba-timbain, ini tutungbasan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sambatanda, doon hayan, amo pa ka, long tarik kuyakan, bat kuno, amuin, yaod to siya ha, amuin, darajat sa taas-taas. Biyayta sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na in kahinapusan, manusia, makasud sulga, labay na siya, daing ha, ini, narka. Hati niya, in siya yadto na, subay siya makalabay rito, sa babaon ding mga nahinang niya, di siya manjari, manuytuyan palomsin sulga, buat malaingkan, subay siya makalabay ring hanarka, amuin hasupaya ka na naman niya in, tungod sin amuin siksa, sin nahinang niya pardusahan din di hababaw sin gumiini. Naroon hayaon, ubos siya, ini, long ta, hilabay madto pa amin pagyanon, ini, tubig, amuin, kabuhi yadto, paiguon na siya rin hadto, paglabay niya rin na mapakpak na yung katanta, lumi ha pamaranan niya. Biha.
Na sarta doon hayaon, na amoy pasuron na siya palawmsin ini sulga. Na doon hayaon, mag-uno na siya, magwayang na siya hawak to yan. Siya na insarew-rew mano siya. Sabmayta, mataod din nga mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kasannangan, sin tao, amuyin kahinapusan, makasud surga. Amuyin nakalabay pa sabdeng hanarka, doon hayaon, laong niya intiyata ka makaniya, latal, bihan, pagkaon, doon hayaon, panahon 500 katahon in luag niya. Inyaon latal katan, pagkaon, yaon niya alop niya. Limingkod si halatal panagnaan, wayroon nanam, ini kabaakan niya makasibo, dahil hindi hadon niya ini. Sinnanam singkiaon niya yaon. Insungit niya panagnaan, wayroon kabaakan biasin nanam ha ini, dahil hindi hadon niya ini. Insungit niya hakarwa, labi rin sin, amuyin longta nanam sin amin niya ito nakauna. Biya-biya na hadya ito, magsusung, ini pagsungit niya wihan, labi in dayaw sinaulihan dahil sin nakauna. Nasalta, pag-ubos niya rin doon haon, magtulumaton na siya sa pahambuk, pagkato niya pahambuk, kataan doon, kaunon niya yaon, wayroon dito haamuin, kiyaon niya panagnaan. Biya-biya na hadya to, sampay panadto pa uno, paaming kabayaan niya bihan, urulon niya katantan. Sabab dito hadto na, wayroon na, lang ta, amuin, ini, doon hayaon pag najis. Pag ihiway na, hawak doon. Sabab in kakaon, bukong nabiya kasing kakaon di, lanab na sadyain, sumud palawmsin pamaranan biya. Nasa beto, bukom biya sindiha babaw sing gumini, kumaon kita, misang biya din in lanab, sinhinangan pagkaon, biya niya o niya alop mo, bang nahipo na yung babat mo, mig na kaureng halingkuran mo. Misan niya umpay mataod pagkaon biya, iaalop-alop mo. Di na ko kumaon, may ta, sabab kensuban na kaw. Indeed, tuway roon na pagkansob, way na pagkansob. Misan di humundo nga pagkaunan, di da mahipuin, ini, laungtain, laumsin, babat niya yaon sin, sin pagkaon. Sabab indeed tuhad, tubukon na siya, biya sin pagkaon da hindi ha, babaw sin gumiin. Nabiya diin na baha, in mga sila amin way na kananam narka. Biya diin na baha, in mga sila amin di na misan hisabon. Sabab biya bayta yan sin, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Piatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun doon long niya, bang sila manaw hasirat al-mustaqim, pag yanon, doon hayaon, na aun doon long niya, pag panaw nila, biya siya singkilat mahatang kasi ito na magtuloy na kaliw, paamin panahon nito. Sabab may ta, in ilaw niya, lando masawa. Uno in ilaw yan to? In ilaw yan to, amo na in paghali nila rin di hababaw sing gumi ini. Bang mandi makasulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan nagtutuyo himihinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakadar kakausan nila. Yaunin pagmatuyo, yaun isabing paghali, in paghalian amo hindi kabayan sin Allah ta'ala hinangon. In pagtuyuan doon haamin piyang daakan sin Allah ta'ala ipapahinang. Naamo na yung mga sila, siyabot doon ha ini, amin tagdapusin, ini, sulga lang ta, tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran, haakama Islam. Nasubay hadya in kita niyo, amuin, amuatin urulun, hakabuhi na to ini. Hasupaya, amuin di kita makapagsusun, hagin hawabaranta. Sa babuirong kapagsusunan tarugain, ginhawabarantain naghinang. Ginhawabarantain, ini numanam sinuno pakaradyaan, alupon na to, dito haadlaw akhirat. Narang bihad to, suway na to hatihon marayaw, in ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, way roon dunhan pagtabang. Kaniya kita niyo maghinang. Kaniya kita niyo magparayaw sinhinang na to. Nabang na to parayaw in kakahinang na to, marayaw ray sabihin,
mahasil na to dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Dihadto ra. Bang urulon na to in marayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto ka, inyan katantan karayawan imadawhat sin tiap-tiap pambuk dahil kato tanin. Nabang, in piyon mabihan marayaw, piyag marayaw sin ginawabaran mo, tuan, nasuway ikaw in nagtataka masing karayawan mo. Sabab ikaw in nagbaya sing kabayaan mo. Ampain mga ini mataod sa ini naghinang simbihay ni Ricato. Amuin kabayaan nila hinanguning katanaman nila. Mataod naghihinang kato dahil hindi ini iniurol nila hihinang bukon piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kaya pasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtuyuan si manusia hinangon. Hipangalo pa sin kaibanan bihan bang masagda. Bihan. Marukal pa kay mo mamungmung pa bihan bang mubaytaan sinikarayaw kanila. Na yung mga yadto, di sab kita manjari mag ini kalo iban sila. In sila na, doon na sila kabayaan nila. Dahil kita roon kita sa baamin, katanaman tapyag ini hindu kato simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba't niya bang yan akad-akaroon na di ita manjari pagkahaluin parkala pag pasampay sinaka ma Islam. Di ita manjari hipagjuri. Sabab bang aun doonhan pagjuri, bukun naan dahil haaturan pang hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin gulal na indigenous na gulalan si manusia hitawag. Kita ba kamuin Rasul sallallahu alaihi wasallam? Giulal sing Quraysh indigenous na impanggulal kanya sa wala in Rasul sallallahu alaihi wasallam si Mambag. Uno-uno. In dukalan na bihan ng mga kasahabatan, langon pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Di manjari kita umabjan ng mga tao nag-ipat sing kakaw. Sabab bang kau umabjan, imipat kau sing kakaw nila. Na magsibo na kita iban sila. Bihad to sa. Naampad to bang doon kabayaan nila sinamin yaw ning katanaman nila, bat pagjuri, na kita tumangkis na hadyan, inadya lumamud. Naparkala simbihad to. Himinang nadya sa kita, sinamuin, misan isa-isa ta, manjari na saan. Bang hapikil mo bang kau hakatauran bihan, gumawa doon haning pagjuri, maraw pa isa-isa. Hindi na ka mang lamud-lamud. Bang man, inamin lamuran mo doon na panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to in labi marayaw. Sabab na yung mga yan, biyabay tasan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasusungon waktu, im mga tao nagdarasing kasabunnalan, mig na ring halawman sin manusia. Sabab may ta, di na rumungog yung manusia kaniya. Sabab lang niya, inyan nakalando to din kay stricto niya yan. Bihan yan. Biawayron na to lang niya, makawa tarunan. At tinayong kabayaan nila, subay sila karulan sin katanaman nila. Bihad to. Ang pawayroon dalil kabaakan mo sinihinang nila. Na kita saan hadya kita may mutas bihan. Sabab bangkaw tumutog din, uno ning kapusan sindi da tumayma. Uno ning kapusan sinamuin pagpasampay mo amo hindi datay maun. Bihan. Nahangkan na, kakitaan tayo mga kanabihan na karasulan na kaunayad to. Bang sila rin na tayo maun bihan namig. Kasi Nabi Allah Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi. Inakoy nilong niya na, humarap na ako madtupatuhan ko Rabbul Alamin. Minig din halam sing kauman niya. Sabab sino no? Sabab sindi na tumayma simpang hindo niya. Simpang patumtum niya. Nabihad to raisab. In Rasul sallallahu alaihi wasallam minig day sab. Dahil hamak ka al-mukarrama. Kaya paghijra na sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Madina. Sabab may ta, di na tumayma intaw halam sin uno niya. Halam sin ini kauman niya. Kampung niya pa isab. Amo pa isab yung mga majuri, in kampung niya. Nabihan. Naamoy ini mga katautay mga huran. Yan dahil mga makawa na to pangadjian, sintungod paparkala. Masin Allah subhanahu wa ta'ala da ipagpanglugos. Di tuwan hipagpanglugos. Namisan pa ama mo, ina mo, ayaw mo luusa. Dili sila wakto. Sabab na yung mga sila ng Hindu bihan, Nabi Allah Ibrahim, wala niya piyamumungan ama niya. Sa sumakawa, piya kita niya, ama law niya na, aun sa ini panghati ko, ini ka wala ka nakahati. Aun ding hamang kahatihan ko, rin mo kaingatan.
Nainhinang mo, di saan man jari ama. Bihan. Sabab bang may amuhon tuod. Nasuwisan ikaw yung sumbahon nila. Ba't ikaw yung maghinang sintuhan nila? Na yung maghinang Tuhan, suway amuin, amo tindain mapatot sumbahon. Sabab siya maghinang sintuhan. Nabihan. Naman jari, duga ingin pa na ima nabihan. Bihan. Sampai iyanon siya, bang kalong nari pamingig din doon na. At inihipapatilo na siya bihan. Ay niya, mano siya. Tiloon simbato bihan, na may biarajamon niyo. Nabihan. Nasa, di, wala na sila. Bihad to ra. Masi-masirin Nabi Allah Ibrahim, mangayo bihan pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang man kahidayatan dahi ama niya. Bihad to ra in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in panghinduaan niya hakauman niya, bisan niya kikita niya sa mata-mata na yung kalaungan, na ini, pangayuan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dihidayati sila. Sababing mga sila yan na wala nila ini kihatihan manguninihinang nila yan. Ba't bang kahatihan si manusia, natayma si manusia, narisa timinang sinsa. Amin urulon nila yung katan marayaw. Sabab in katan manusia, yan nakapipikit alon sin unia. In katan marayaw amuting kabayaan niya. Sa amurakuman bang harahan sin manusia, na inda jinis. Aun waktu bihan, manakawin tao. May tato manakaw. In panganal niya, sinhinang niya pagtakaw yan, ito'y karayaw ka niya. Sinin niya, ito'y kakangi. Bihan yan. Aun dunhan, maminsa na siya. Sa baba panganal niya, karayaw ka niya. In paminsa na niya. Nabihad. Na inya to katantan, piyak mangi kato tanyusin, man na to. Piyak mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bating kabayan sin Allah ta'ala, subay hadya marayaw. Subay inurul ng takatantan in karayawan. Amod to mga katotay manghurah na agama Islam, na manjari miyawot ng sabing waktu na to, insya Allah subhanahu wa ta'ala, susungon waktu, matalos na to na in suratun najiat, makalatun na isab kita niyo para ko in sura, insya Allah subhanahu wa ta'ala, dito na timubtong pangadyan na to waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله